Hello everyone! Welcome to my channel, Maria Lisa Vlog. And please don't forget to subscribe. Ni tatang mo kiloti sa kanaakas lasangol. Akas latang bauti dadapilan anak sa lokong. Ket numag na itidalan na kaslalipso-lipsong. Kunam nulatay saka kamauditi takong. Ni inang mo na kabangbanglo iti sangaw na. Nabangbang lupay nga malilipit na loom abwa. Agbaeng pay tay marabutit no malangap na. Ay por justikla di kakayat akaitda. Ay anyan naragsak ta no datati akaitda. Ay nabang losangaw na kenkiloti sa kana. Dagitin to anak ta indan to pa'y umala. Ragragsak ta darling ay awan patinggana. Tatang mo kiloti sa kanaakas lasangol. Akas latang bauti dadapilan anak sa lokong. Ket numag na iti dalan na kaslalipso-lipsong. Kunam nulatay saka kamauditi takong. Ni inang mo na kabangbanglo iti sangaw na. Nabangbang lupay nga maliglipit na loom abwa. Agbaeng pay tay marabutit no malangap na. Ay por justikla di kakayat akaitda. Ay anyan naragsak ta no datati akaitda. Kay nabang lusangaw na kenkiloti sa kana. Dagitin to anak ta indan to kayo mala. Ragragsak ta darling nga awan patinggana. Ragragsak ta darling nga awan patinggana. Kulding kamanin kaya't nun sa mapangulanin. Ay nagkabintigan sa manin dati nagdamanin isaw-sawin. Awan ka din maaramidam tasyak meten din ka isturwen. Nudim kaya't di mamalo-malo agtigas ka na may ikatabartek mo. Nangamin day kapay mo jak na maaklo. Nudim kaya't di mairubo isarting mo nalawas sa panagbisyo. Baliwa mo di taray ka
No din kaya't di mamalo-malo agigos ka ta may ikatabatek mo tangamin day tamay mo jak nga maaklon. No din kaya't di mairubo isating mo na lang sa panagbisyo baliwa mo di taray kabiyag mo ikanta at tapay tiyempo. No din kaya't di mamalo-malo agigos ka ta may ikatabatek mo tangamin day tapay mo jak nga maaklon. No din kaya't di mairubo isating mo na lang sa panagbisyo baliwa mo di taray kabiyag mo ikanta at tapay tiyempo. Baliwa mo di taray kabiyag mo ikanta at tapay tiyempo.
pasahero a jeepney, daat-dakan payot amani, iti aden na dua atami, dagitoy di agririri, ag naganti pidot kinsindi, nagkatugaw nga inang lit, ag pinabasol anabangsin. Nagpingit sinwa atami, nagwangin rambolo, nagti-jeepney, nagpreno ti driver ating itapnon, apa nagririri. Di tabi, anagibiyang ti konduktor, nga ang apos na topol, nangisit ni ramramang payanapis Taimet pasahero at tindera, mariatong iit, tinagan na, sangsangitan na tayla ko na kamatis pariya na tugawan na. Iti pa naglalupisan na, kasla ubig amaladaga, ing kusay-kusay nat, sa kana nagloka, istipan diling na. Kaputa di makaanawa, tay tinggi at driver da, impayawat na tay palsiin kini, konduktor ang isip. Nagunit tay tindera, tay palsiin ako nada, imbala na kamatis pariya, kasla molintik itirador na. At dalawa ang nagriri, unay pang pasahero a jeepney, daat-dakan payot amadi, iti agin na dua atami, dagitoy di agririri, ag naganti pidot kinsindi, nagkatugaw ngayon ang lit, at pinabasol anabangsin. Nagpingit kinuha atami, nagwangit rambolo, nagti-jeepney, nagpreno ti driver ating itapnon, apa nagririri. Kapota di makaanawa, tay tinggi at driver da, ipayawat na tay palsiin kini, konduktor ang isin. Nagugit tay tindera, tay palsiin ako nada, imbala na kamatis pariya, kasla molintik itirador na. Nagsardeng di ap-apa,
masayang oras minuto sige man sulata. Oray permin akitang wenno panpanog masagrap ta. Oray agkut putap-tap agkut kakibaw sige lata. Agar aruyot nga tututot napalit ang sumalpot. Som ikin imas na tay kumot tutokon. Hindi nga pagtepel sa lapi at pagwelwel. Anayin mon apiso tapno di mainduldo. Agar aruyot nga ang tututot napalit ang sumalpot. Som imas na tay kumot tutokon. Binti nga pagtepel sa lapi at pagwelwel. Anayin mon apiso tapno di mainduldo. Binti nga pagtepel sa lapi at pagwelwel. Anayin mon apiso tapno di mainduldo. Anayin mon apiso tapno di mainduldo. Itibigan sa paagriing ka at siyaap ka at mulumog ka ken nagtiramos ka. Taag jogging kay ringang sada ang exercise ako natatapno nasa loob at kalata. Namasadot ka nga jogging ag exercise iti bending wano dumanok-danok ka iti angin wenno ikusay-kusay dagiti saka ipangatong ay pababa tatno na ganay kay ka. Jogging zigzag patapat ilakto-lakto saka sumang at tatnon maunat nakoren-ren nga orat tatno maliklikan iti high blood. May isa, dua, talo, apat, lima, inem, pito, otso, pito, inem, lima, opat, talo, dua, may isa, iling-iling day tapulo tay ibagagi pangato sa to ikin-ikin ni tapatong mo. Tapdom may karnit na boy mo agnok mekmet talop-lopo tumaot ay napintas amasel mo. Dumasadot ka nga jogging nag-exercise iti bending wano dumanok-danok ka iti angin wenno ikusay-kusay dagiti saka ipangato nga ipababa tato na ganay kay ka. Jogging zigzag patapat ilakto-lakto saka somang at tapnon maunat nakaren-ren nga orat tapno maliklikan iti high blood. Jogging zigzag patapat ilakto-lakto saka somang at tapno maunat nagkoren-ren nga orat tapno maliklikan iti high blood.
kalat na, apa-apain na, amin nakarubala. Ay nilakay mo, amamartag, nakasangsangar, di payon na. Luisot pagpagaang miso, napay di makapuntot, sumipat ka sumipat, isot paglaingan na. Ay nilakay mo, amamartag, nakasangsangar, di payon na. Luisot pagpagaang miso, napay di makapuntot, sumipat ka sumipat, isot paglaingan na. Luisot pagpagaang miso, napay di makapuntot, sumipat ka sumipat, isot paglaingan. HBO Records and Oyoboy Production.